Infiam na shang zinga shipui hlom coronavirus pharna atata chuang saber chu UFC ania UFC 249 nei zota ka Justin Gaethje chuan akingpui Tony Ferguson ania lightweight wanga champion lailok ani inswal danga Francis Ngannou chuan olsam takin Jairzinho Rozenstruik anheve bok UFC 249 nei huntur son ani zaka ain tumtur te po ti danglam ani phobok Tony Ferguson nen kongshen in chu tura ro manlok Khabib Nurmagomedov ain hnu do wangin Justin Gaethje chu Tyson Ferguson ma ding turin ruat ani keini huna pathian jing khan Florida a Jacksonville UFC 249 hi N2 omlovin nei anita a N2 omlo ma se inswal mu nomna abo chuanglo UFC 249 a fight ngai ven hlobera Nurmagomedov hunruak lo atu Justin Gaethje achithle fighter Trafilor zinga chhartel Tony Ferguson laka Justin Gaethje hian akutum man thiamna achor tangkai hle Ferguson hian ngamin athiam thil lan tirtum viau thin ma se Justin Gaethje hi alo inveng theizela thatak takin alo hnikle thin chiang le na zeta anek fu wangin Tony Ferguson amit ko dinglam avung lian hlea amit ko veilam athina sa hlebok heti chunghian Ferguson hian akhingpui hi apan zel thawa che thalek lek thin ma se akhingpui kutum atwar hnem mal ema tlomzo ka atang ta thawani Tony Ferguson ne kongshen a shen leilo wangin Justin Gaethje hian fight how tak zok ama chhonzu yangai dona champion lai Khabib Nurmagomedov nen kongshen anin chu zu yangai don Justin Gaethje hian akhingpui ni mai tur Nurmagomedov chu khowela fighter thaber ani thu soina faka voisom ni priat zetlom nei lawakal tluang mek Nurmagomedov ma chhon turin in peya a kongshen lak sak nge atum thu a soitel bok Justin Gaethje laka tloma kumriat nuwa atlomna masaber hun thalo tak tonga kongshen hlo chuak zo talo Tony Ferguson hi damdoin lama shwai zui ngalania amit ko hliam hi enkol zui ve hlak ngai tur chi ani UFC 249 in swal dang palian huanga in swal ngai ven hlo taka hnekna le to khirzet mai Francis Ngannou chuan Jairzinho Rozenstruik amachona olsam takina ne Cameroon fighter Ngannou hian in swal antran chia akhingpui hi Rave Lavin abo ngal chiama second som pakwa chunglekin ahnek klom mandera knockout mangin hnena achang ol samjeta hnena achan le ta wanghian title fight anhai chhozela ngai ani title fight ama chon masak tumin champion lai Stipe Miocic ahne zolawa a champion zolo hlau title fight ama chon masak bera champion zolo ma se a chebon chho ema palian huanga ala champion tho ero arin om hle tho ani Ngannou chet mangturu takian boxer ro pui Mike Tyson amit po alo titlain alung alo dum hlea Tyson po hian Ngannou hi palian champion ala ni nge hle ani Pathian jingkhan UFC 249 chu hlotling takin nei anita in swal mu nom tak tak om UFC champion Henry Cejudo chuan Dominic Cruz ania hnena achan hnoin UFC achol san thu apang zui nga Florida UFC 249 neta ka khan UFC flyweight le bantamweight champion Henry Cejudo hian champion Louis Dominic Cruz amachona phu takin hnena achang akhingpui hi round ni na minute li le second somnga pariatna anokauta hnena hlutak changin akongshen kol me ka hum him hnena hlutak achan hnu hian rin lok lo takin UFC achol san thu apang thuta amuna omle TV lama entu te achong hle Cruz nen in swal zo Joe Rogan an akomna Cejudo hian UFC huanga ka inlan chungin nuam kati ema sports huang chu ka kalsan alo tul veta kumsom pakhat mi lekani lai thangin infiam na lama hian kalawin sorbing to a zanin hian ka chol sana ka kalsan veta ani tin soi UFC achol san thu apwa hnuin wrestler le UFC fighter Ben Askren chuan Henry Cejudo hi alompui thu le achhuan thu atar langa combat games a fighter thaber zingami ani thu a soitel bok heti la hian UFC president Dana White ero chuan Cejudo a chol thuin a thon ve lem lo thu a soi thung Henry Cejudo hian UFC lo chilmain wrestling a khel thina a thleng sang hle nge Sani Parade Beijing Olympica khan flyweight division a champion hiala gold medal hlo chuak Sani Pasarikhan Brazil khopui Rio de Janeiro Pan American Games ne ani tumin a inlana gold medal ala a Beijing Olympica thazwal zo ka inlanin world champion ani zuita ani
kumsang ni som pathum kumtir lam khan UFC luchil atum thu apuanga sang ni som pali khan UFC a contract aziak tang nge ani UFC a hian hlotling chho ta vyang nge a flyweight le bantamweight a champion ani kop ta hialani he huang a hian champion kop thei pali chian ama an kong shen hum him thei pani chian bok mixed martial arts huang a hian fight voice som pariat a machona voice som paruk achaka tlom zoka voihni atang ve ani